2014-жылғы тақсыр Hyundai дейм ғой. Devo Gentra деп айтылады тақсырым. Мына автобокс. Içinde қоша кетеді. Плюс газы дағы бар екен. Расшена баяғындай документальный газ. Документальный газдармен Gentra издеп отқан туғандарға негізі ұшы жерде бір сөзді дағы айтып өтейін. Гетстің басымен почти бірдей эле да, кичине 15 000, 20 000 разница береді. Бирок Гетстен қиле комфорты күчтүүрөөк машиналардан. Бирок эшектей кызматы дагы кылат. Чуть-чуть мына косметика жанында бираз иштер бар экен, иштери кең. Мындай шторкаларына чейин коюп коюптур. Тақсыр автобокс мына нерсе өзү канча турат? Onlar $100 турганда дагы мисалы ушу баасы менен эсептеп койсоңор болот. Коробка передача, механика, торпеда, лобовой таза, антирадар коюлган. Тақсыр ол антирадарбы? Же камерабы? Камера ит антирадарга окшойт ол. Билбейм, уже штраф төлөбөй бергенден адамдар антирадардан кое баштады. Biraz kosmetikasına qarab qo'yasizlar. Bazı 440 000 so'm sodalashуу yo'llari bor. 1.5 gaz benzin nomer videoda opsiyasida bo'ladi. Assalomu alaykum.